Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ya kamukot duma bayade baga Jingpan Jamin ke Sonam Ruguvanshi. Lai tino asyaga Ïing Kashari ha Shillong ban penyat syakmat ya kam hadian balas ngap iki aliang mamla bat lalap baga ni kamukot duma kalong syabar ke bor jong ke Ïing Kashari ha suara. Kani ke Jingpan kan riak kalong hadian bala pendiang iki kopi jong ke jingmudui bat kiwei kikot kisla sya unong syak mudui kat kum ke kendon arspa laipo jong ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Arja Arpulai kebe Sriem bat ke kendon arspa hanyo CRPC bat andala bishar ki aliang mamla lapau ba ke mukot duma kalong syabar ke bor jong ke Ïing bishar ke bahasora. Kat kum kani habala perenkam ya ke bor hapo ke kendon arspa laipo ar BNSS kebe Sriem bat ke kendon arspa khandai CRPC ya ke mukot duma la IT ke Ïing Kashari bah Shillong ban bishar kat kum kaan. Ka Sonam ke bala syak kenok ban penyap yala ukurim urajar guvanshi hathain sora haubnai jemang menda kadang-dan ke jing syak set patok. Ya ke jingkeli halor ke Jingpan Jamin jongka la i ban bishar banyak daga session court Shillong. Ya ki rekod jong ke mukot duma ki kot kisla bat ki jingpen i ki tiar de ban penpoi mardor sya ke Ïing Kashari ni ke court of session. Hakawai pat kalyang loong bay ke Ïing kasem jong urajar guvanshi lamik khmat do advocate Sujit D.